Iki ni ikiganiro cyanyu kikugezaho amakuru agiye atandukanye mu gice cy'iyobokamana, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi niyo ndamukanyo. Ushobora kwibaza impamvu yayo. Reka ngaruke mu kanya. Iyi ni indamukanyo mu rurimi rukoreshwa mu gihugu kiri ku mwanya wa mbere mu bifite abaturage benshi ku isi, ari cyo Ubushinwa. Ubushinwa kuri ubu imibare igaragaza ko butuwe n'abaturage barenga miliyari na miliyoni 400 gusa. Kuri ubu sibyo tugiye kuganiraho, ahubwo wari ubizi neza ko ari cyo gihugu gikora Bibiliya nyinshi ku isi, ni ukuvuga gisohora mu macapiro Bibiliya nyinshi ku isi, mbese ziri mu ndimi zigiye zitandukanye. Nizi dusoma arizo ziri mu Kinyarwanda, yaba Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, Bibiliya ijambo ry'Imana ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uzi ko zicapirwa muri icyo gihugu? Icapiro ryitwa Amit Printing Company Limited ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe 1988, rirahitwa Nanjing, ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Iri capiro nibura ku munota ngo risohora Bibiliya 70, ngaho uhita wumva isohoka mu isaha. Ubwo abakibuka ibijyanye n'imibare urahita ukubana 60. Ubwo kugira ngo kandi umenye izikorwa ku munsi urahita ukubana amasaha 28. ni ukuvuga ko Bibiliya zirenga 100,000 zisohoka mu icapiro ku munsi muri icyo gihugu. Nubwo imibare kandi igaragaza ko iki gihugu kiza ku mwanya wa mbere mu kuba gisohora Bibiliya nyinshi ku isi, igitangaje ndetse bamwe badashobora kuba bakwiyumvisha ngo nuko ibizanditsemo umubare mwinshi w'abaturage muri iki gihugu ntago babyemera na gato. Mbese ni igihugu kuri ubu kirimo abahakanyi benshi, nubwo usanga kandi igice kinini kizikorwa kigurishwa ku masoko yo muri icyo gihugu. kw'Isonga yari umuyobozi Amit Bible Printing hari mu mwaka wa 2015. Yavuze ko icya mbere kibaraje ishinga ari ukugira ngo Bibiliya zigere mu baturage batuye igihugu cy'Ubushinwa. Ihame rya mbere ni ukuzigeza ku matorero yacu, zikagera kuri basaza bacu na bashiki bacu, hanyuma twaba tubona hari ubushobozi bugihari tukaba twazigeza no hanze. We will serve the overseas churches. Inkuru zitandukanye zagiye zigaragaza ko iki gihugu cy'Ubushinwa abaturage benshi bakiringira Imana gakondo zabo, kuko mu baturage barenga miliyari batuye kino gihugu, miliyoni 38 nizo gusa z'abakristo. Ikindi kandi ngo nuko n'ibijyanye n'iyobokamana muri iki gihugu leta isa nkaho yabanje kubirwanya, ariko kuri ubu ngo hakaba haragiye habaho impinduka zitandukanye zituma kuri ubu ivugabutumwa muri icyo gihugu rigenda rikunda. Kimwe mu bishimangirwa kandi ngo nuko itangwa rya Bibiliya muri icyo gihugu usanga n'abantu benshi bagenda babyishimira. Kuwa Wenzeng yarakuriye umuryango United Bible Society mu mwaka wa 2011. Yavuze ko iyo bagiye mu byaro bagiye gutanga Bibiliya ngo usanga abaturage bo muri ibyo bice bigiye bitandukanye bagenda babyishimira cyane. For many of the Christians who are owning the Bible for the first time, especially in the villages, kubera ko hari abakristo benshi by'umwihariko mu bice by'icyaro baba babonye Bibiliya bwa mbere, mbese ubona amarira azenze mu maso yabo, ubona ari ibyishimo. Ndetse iyo tumaze kuzitanga baza badushimira cyane kubw'impano ya Bibiliya twabahaye, kuko usanga hari abantu baba bategereje nka Bibiliya imyaka 10, 14 waiting for the Bible for the last 10 years, 14 years, and they are precious. gushidikanya ko igihugu cy'Ubushinwa kigira umumaro munini cyane mu iyobokamana ryo muri Afurika, ndetse no kugira ngo inkuru nziza y'agakiza igere ku bantu benshi bagiye batandukanye muri Afurika. Aha ndavuga kuretse kuba Bibiliya nyinshi zandikirwa muri icyo gihugu, ibigo bitandukanye by'ubwubatsi nabyo byo muri icyo gihugu usanga bitsindira amasoko atandukanye
yo kubaka insengero zigiye zitandukanye usanga dusengeramo hano ku mugabane wa Afurika. Kugeza ubu kandi nk'uko ikinyamakuru wa eshatu akadomo all top everything akadomo com kibitangaza, mu bitabo bimaze kugurishwa cyane ku isi, Bibiliya iza ku mwanya wa mbere aho amakopi arenga miliyari 5 amaze kugurishwa hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Ndagushimiye cyane.